والسنفلي نكذي ماني وتقجيمه لكن رادي ضل يثريس ديثا غيتنكرا دعكم تزقف اللي يما تشي غم اللوزة والسن غتزفن الكل يمكولا سندركا إيها 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 ولش استعفو غساكي إيها 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 ما وصف غدو الفلي إيها 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 ولش استعفو غساكي إيها 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 ما وصف غدو الفلي كبب بغماز الرنون بالصوض غور نضيف لاضن لو نادوه مغصوب اليون ولد نثني ميدرسن السريني قردن يتسرون النكلاغن سنغاسن سنقي رغمي يدبرون إيها 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 ولش استعفو غسي إيها 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 ما وصف غدو فلي إيها 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 ولش استعفو غسي إيها 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 ما وصف غدو فلي يزرف نتوقنا وريزمر حتى ذي روال خلو نساك مزاغ تورارا يكرو غبار ذك واكال يقول يتثور الصفرة وصرم ما سوان يسفشال غفتن اللي ورمي توسع دار في قصد قلنا مشكال إيها 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 ولش استعفو غساك إيها 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 ما وصف غدو الفلي إيها 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 ولش استعفو غساك إيها 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 ما وصف غدو الفلي Merci beaucoup, Rachid. Merci à tous. Tu peux venir le rejoindre et vraiment fait plaisir puisqu'il a sorti quelque chose d'absolument inattendu et non usité. C'est que ta deuxième chanson parle, j'allais dire, d'une figure emblématique aussi, je dirais de la Berbérie, de la Kabylie. Là, on est sur un territoire géographique assez confiné. Est-ce que tu peux nous en parler? Et tu nous dis de qui il s'agit déjà. Voilà, donc j'ai parlé du bourrico. Donc, le bourrico, voilà. Voilà, de l'âne en termes exacts. Donc, Arioul en Kabyle. Donc, Arioul en Kabylie, il a servi à bâtir la Kabylie pratiquement. Donc sans l'âne, le seul moyen de transport d'aller dans toutes les collines de Kabylie, c'était impossible parce que sinon c'est l'homme qui devrait porter tous les cailloux, toutes les recettes des récoltes des jardins. Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà sur le CD qui s'est vendu Voilà, donc j'ai fait finaliser mon album. D'accord. Ça fait maintenant 2-3 mois qu'il est finalisé. Le produit est sorti. Je cherche désespérément un producteur, donc c'est presque un appel si vous voulez. Ben écoute, le message est entendu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Rachid, bien sûr, là je vais le montrer, hein, si la caméra peut le zoomer. Donc,